Kadian ke jingca keno syasyo syadat syarabor wat syadawa pisa arngut kirangba na West Khasi Hills District menak Southrik nailar raja apsau halat bakli Southwest Khasi Hills District haginang yalam bagid khot jengkawai kunhun seng balang garu kapal tip kum ka all Khasi Hills Aceh Federation AKHAF ka GSU Southwest Khasi Hills District hakanyutrik nailar raja apsau kelam maham tenge ia ketiga seng bagadai ban sangen o shisnon kini hikam pentriam bat kam dawa pisa lem kamta kan hap beni tengku bat ke KSU u presiden ke KSU Rani Kor Circle usamla markuni thangni ulaong ban kaliang jong KSU ka pha khubor ka basai syakatai ka AKHAF banangni syakmat kam dai ban mlian ban takti yakinong sungsnong usamla markuni ulai thu ba KSU klali kendur USP ke Southwest Khasi Hills District ba chidi kharwan lang haka bakala dawa bakatrat pulit kadai ban kem mardor bat pristom mi tigi nong yalam bat kidkhot ka AKHAF ba chu ka por ban wengru ek checkit ba ka seng ka bu akithan lat bakli ban dawa pisa chubon ki paj ba bayaj bayeng ba kunthobi khasi bat kumjuru yeki karo di Southwest dimana di Melayu di luar yang banyak kali kemai banyak apa dia berkantor apa kita India menin Southrik menin apa lanjut lagi apa kemai di beri stage po undangai po juga sekolah Malaysia cukup sekolah area itu hadir ba kali video bawan kain aku di ngat lagi sahabat atau po lat pagi ba kita seng kita kam di bawang akap bagi oleh Khasi Aceh Federation ba dan Southern tempat iki korba lek dan lang buwi garo dan di garo kimdai hadin bawang iPad tempat bagi tasyo tidak bat kira rawiki dan di bat resmi langsung di apply step ini kalau kayak kepada nak yang keseng kepada Indonesia bah ngilap ini di Indonesia kompor di paradok personam ini keseng buat bah kata cakal jong kepada ngimskan cu banyak kalau kepada nak yang ini keseng jumlah ban suknap dari ini sekemat mentah ban kejam mentah di Indonesia kompor di paradok personam dari so banong ba kulit yang kami bol trik ba kidi benle ya kali di Indonesia nomor bangte ini ba kajit ke ba katum ke ba kajit itu beliau ke ba mentala apnem laisnem ke ba labu itu kajit belum bisa untuk area yang lapakli itu dia dia bagi senam bagi bu bagi belum bisa lagi para ya ki para kasih jungi kat juga kiat na sa area but hindi tangi ki para kasi ni wat ki para garo di dawa bisa ikini kiseng kaba kam yaladi kung kiseng balang kaba gidi ki kadru bana garo kaba tidak nako kasi ni so mong apa kwa bisa ko kasi ni sa tambawat pengkluma hindi ban apa fikwa bentrai nanti society jong lagi nanti kejongki tray nanti kejimbahai jong society rendai pat ban sudiman kita beriu jong kumi kijak beriu ni apa kumuhin kinut ban bukit hak tu area ngalungo ba dunta nakaliang kebor street kimne inilah wan jora lor kini kebana kaliang keseng kebana kini bersimkia motor yang wengi itu lagi belum bisa jangka itu keseng akal kepada nanti ko area lapakli bat ni kentu sini smart bahkan ni keseng kabit kam sakti ini kat barang apa po putang di kekecil ani hangong noro selada ka ya pakai nak kalian jiki tin ya kita ni kini kerkom bandawa kita bat pan sakti gitu ini nak kalian jini keseng minum snap tan ini smart ini kwa ba kami tenung jura orang nilai kandung dia sendiri bernilai jumur dia sendiri bah kidewan kemaror itu kibrio dewan pristom ketumpaan itu kibrio sebagai jumlim manle pun kini kambian tak tahu bah kaseng bah ni senrani kini kibrio ini bah kamai itu di dongatan bah kinde beting kinde musmit lada di menurut nomor kamresu kasin bangkong kadin nilai jujur
Andrai gane bala bunsin menilai aju ijor ba kini kiseng ki ju pentot dia ki juni. Ya kini kiseng ba nang ni smart 1 million chu ban takti juni lada sidang yai million. Wat keno ba ni de ginong kumas nong ni. Ba na kaliang ju kiseng jasim daga lenti ke batenge. Pasya kini ki beri ki ba yai pentot minta kasukupan ako kedong matan juni. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.